bolnica, hastane, juče, dün, jak, şiddetli, bol, ağrı, stomak, mide, prvo, ilk, registracija, kayıt, reći, söylemek, ime, isim, čekati, beklemek, kratko, kısa, vreme, zaman, prijatan prijatna, dost canlısı, medicinska sestra, hemşire, odvesti, götürmek, soba, oda, pregled, muayene, doktor, pitati, sormak šta, ne, boleti, ağrımak, povraćanje, kusma, pregledati, muayene etmek, infekcija, enfeksion, želudac, mide, prepisati, rečete yazmak, lek, ilaç, reći, söylemek, odmarati, dinlenmek, posle, sonra, apoteka, eczane, uzeti, almak, sada, şimdi, osjećati, hissetmek, malo, biraz, bolje, daha iyi, yer, çünkü, imati, sahip olmak, morati, zorunda olmak, kratko, kısa, vreme, zaman, kelan, bolnica, hastane, juče, dün, jak, şiddetli, bol, ağrı, stomak, mide, prvo, ilk, registracija, kayıt, reći, söylemek, ime, isim, čekati, beklemek, kratko, kısa, vreme, zaman, prijatan, prijatna, dost canlısı, medicinska sestra, hemşire, odvesti, götürmek, soba, oda, pregled, muayene, doktor, pitati, sormak, šta, ne, boleti, ağrımak, povraćanje, kusma, pregledati, muayene etmek, infekcija, enfeksiyon, želudac, mide, prepisati, reçete yazmak, lek, ilaç, reći söylemek, odmarati, dinlenmek, posle, sonra, apoteka, eczane, uzeti, almak, sada, şimdi, osjećati, hissetmek, malo, biraz, bolje, daha iyi, yer, çünkü, imati, sahip olmak, morati, zorunda olmak, kratko, kısa, vreme, zaman, bolnica, hastane, juče, dün, jak, şiddetli, bol, ağrı, stomak, mide, prvo, ilk, registracija, kayıt, reći, söylemek, ime, isim, čekati, beklemek, kratko, kısa, vreme, zaman, prijatan, prijatna, dost canlısı, medicinska sestra, hemşire, odvesti, götürmek, soba, oda, pregled, muayene, doktor, pitati, sormak, šta, ne, boleti, ağrımak, povraćanje, kusma, pregledati, muayene etmek, infekcija, enfeksiyon, želudac, mide, prepisati, reçete yazmak, lek, ilaç, reći, söylemek, odmarati, dinlenmek, posle, sonra, apoteka, eczane, uzeti, almak, sada, şimdi, osjećati, hissetmek, malo, biraz, bolje, daha iyi, yer, çünkü, imati, sahip olmak, morati, zorunda olmak, kratko, kısa, vreme, zaman. Болничка посета юче. Сам отішав. Отішла у больницу єр самий мау, і мала як бол у стомаку. Прво отішла сам до регистрации и рекла своє име. Онда сам морала да чекам кратко време. Приятна медицинска сестра ме отвела у собу за преглед. Доктор ме питал šta ми е. Рекла сам да ме боли стомак и да имам поврачандже. Доктор ме прегледал и рекал да имам инфекцию желуца. Преписал ми е лекове и рекал да се одмарам. После тога отишла сам у апотеку да узмем лекове. Сада се усечкам мало болдже. Болничка посета юче. Сам Отишла у болницу жер, сам имала як бол у стомаку. Прво, отишла сам. До регистрация и рекла свое име. Онда сам морала да чекам кратко време. Приятна медицинска сестра ме отвела у собу за преглед. Доктор ме питал šta ми е. Рекла сам да ме боли стомак и да имам поврачандже. Доктор ме прегледал и рекал да имам инфекцию желуца. Преписал ми е лекове и рекал да се одмарам. После тога отишла сам у апотеку да узмем лекове. Сада се усечам малоболдже.